I poštovani gledalci, dobrodošli u jednu novu epizodu washing simulatora, kaj je laundry store, znači peremo veš ljudi života. Kao što znate, bili smo live, puno smo napravili, puno smo otključali, puno smo upgradeovali. Ako ćemo još snimati, raditi, znači ljudi udarite like, subscribe-ajte se, podijelite. Nije zadnja epizoda, znači ima još epizoda. Ajmo sad u video, znači vidjeli ste, kupili smo ovu djevojku smo zaposlili da nam slaže robu tamo u na stalaže i ovdje magazin da nam organizuje, vidite. Ovdje imamo upgrade neke, vidite isto, nabacali smo ovih tinti da imamo koliko usput ima još 5. Mnogo smo napravili, mnogo. Imamo za kostime mašine ovdje. Ovdje sam planirao sad da ubacim za mašine za posteljinu, znači to su veće mašine sa više kila. Tako da ćemo to tu odraditi, ovo su vamo. Ovo su moji zaposleni, vidite koliko ih je sad. Ima ova jedna mala ovdje, kada je djevojčica, robot. Ona je isto s nama tu. Tako da, hajmo mi otvoriti sad ovaj dan da vidimo. Moramo li zaraditi para da krava ne mere pojest, pošto sad ovo ne mere biti ni za tele, kamoli za kravu. Ovih 188 maraka. Zato što sam naručio još jednu mašinu za onaj, kak se zove, za veš, za veš, za posteljinu. Danjević je lagano počeo da sklonimo te dlake. Evo, baš nam ide još jedan sa tim dlakama, vidiš, da uzmemo i njegove. Ali su oni, bate, vidiš, oni tamo idu na onu stranu, ja ne znam. Ne znam, a da li će on to zamijeniti? Ako ja ove tam stavim, a ove vamo naprijed, ha, šta vi mislite? Da mi to probamo. Ja imam nekog za tepi. Da baš vidimo će li to raditi. Što smo sad planirali. Ovako. Da imamo baš će li staviti ovdje sad u... Hoće. Znači oni hoće da budu brze mašine naprijed, dobro. Tako ćemo i napraviti sad. Ovu epizodu ćemo krenuti, znači one tamo, ove vamo. Ima motor ispred kuće, evo Mesija, opet Messi nam je stalna mušterija. Da imamo dečko da operemo tepih sa ovim novim mlaznjakom, znači što opere za sekundu. No što ovdje dropa FPS kad se pere, ne znam šta mu je. Pogledajte ti novci viče. Mašina je broken. Sad imamo ovu, viš jednom udarimo i to je to. Samo izvolite. You have delivery note, da, zaboravio sam mu dati. Ja mislim da mogu one tamo upgradeat. Da peglaju, da mogu skinuti ono. Washing, drying, folding. Gdje je ona druga folding? Laundry. Restocking. Gdje je ona folding, brat? A, evo je. Required, dobro. Remove. Evo vidiš. Ovo sam morao napraviti. Jer ona može da skloni sad onaj bijelo, ono. Evo vidite, ste vidjeli ovo? Evo šta gleda, vid. Evo ti.
Znači, to je problem, sad ćemo mi taj problem, vidimo, moramo ovo izvati. Najgore što se ja, može. Tako. Daj mi ovo vam da sklonim. Imam neko za cipele. Za cipele, cipelice bijele, opa. Tako, naprinta majice, to je dobro. Sad mi treba jedna odavde mašina, ovako. Da je tamo stavimo. Ali ja mislim da je ovo naopako, jel? Nije. Ja sad dok oni svi prođu, vidiš. To je kaj veliki bela, tako. Tako. Ovo ima za peglanje. Nisam ja to htio, brate, ja sam htio ovo. I ovo, tako. Ja mislim da sad ova može da skine. Ovo ćemo morat kad budemo zatvarali radnju, ne mogu sad ovo dirat, tamo vam prebacivat. Ali mi je mnogo bitno da sam ono je dao zadatak da može skidat one bijele čupavce sa dlakeviće sa odjeći. To nam je mnogo bitno. Ajmo nekom oprat tepih. Ćemo patike tamo dat. Izvolite. Tako. Sad ovo malo patike da izbacimo. Ovako. Ovo moramo nekako riješiti. Čekaj, šta moram njoj napraviti da ona može raditi ovo. Ona je dole, ja mislim, zadnja, jel? Print, jest. Handle shoes, evo, 5000. Znači, 5000 mi treba da bi ona mogla cipela raditi, dobro. Hoće nam to... Ajde nam to bude sad cilj, a? Šta mislite vi? Ajde nam bude to cilj, sada njoj damo zadatak da radi i ovo, jer nema smisla više da radi ono i da čeka šta će se dalje dogoditi. Nema, ja moram ovo pogurat, ne vrijedi. Ne vrijedi. Ne vrijedi. Šta je bilo? Da? I never find items that I want. Dobro. Pa to reci da je... Reci da je nestalo vode. Evo, odmah ćemo naručiti vodu. Sad bi ona trebala da to napuni tamo. Ili će lagerovat, ne znam šta će, šta god da uradi. Šta god da uradi... Ajde, stenjo tu. Imamo nekog za tepih. Tako. Idu leveli, druže. Idu leveli, viče životom. Da vidimo sad. Šta će se desiti, hoće li ona to složit, poredat, šta će uraditi, ne znam. Neće ona dopunjava, vidiš, samo... Znači, ipak
mi moramo raditi vodu i ovo sve. Nisam ja to skonto, ja sam mislio da to ona radi. Ali evo, nema veze, mi ćemo. Nije baba znao ići. Ali kako, kuda, ona je ovo radila, ja mislim, ja se toga ne sjećam. Jer nisam ja slagao vodu na kogor, to mi je čudno malo. Vidi ovo. Sprite, gdje je sprite? Vidi ona složila, vidi ovo. Aha, radi ipak, ona vidi da radi to. Ja nemam sprajta, druže, ja sprajta moram negdje izložiti. To će biti mnogo teška stvar, zato što je ona sad ono složila. To će biti mnogo teška stvar. Dobro, to je sve izložila. Ali ja nisam cijene ovdje ništa dirao, vidi. Vidi. Ali dobre su cijene, nema već. Ovdje nismo više uzimali mašina, a mogli smo malo. Znaš šta? Hoće 5000 da uzmem, da dam onoj tamo da mi radi ba i ono, da se rasteretim. Uzimat ću sad samo što mi je baš potrebno. O, vidi para. Ej, otkad ovo iće. Aj, vidi novaca, ta. Ma daj pare, druže, vidi ovo, što sam ovo. Koliko imamo? 2-3 još nam 2000 fali da to da otvorimo tamo. To će biti dobro. Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo će li ona skloniti ovo. Da vidim. Jest, sklonila je. Sklonila je. Dobro je. Dobar. Ajmo ovo pokupovat. Pouzimat mene pokupovat. Da im ovo pomećemo tu. To 300, znači malo manje od 2000 nam treba da osključamo to da i ona radi ono. Znači potrebno mi je to samo da mi radi ovo i ovo, vrate, znači baš mi je naporno. Dolaziti ovamo, viš nema. I neće da uzme ovo i da stavi ovdje, eto to mi isto nervira. Sad ima 15 punjenje. Dobro. Cak. To, samo keširaj. Pare nam trebaju, ja još nisam skonto šta ovaj ovdje radi, šta mu trebam napraviti da bi on otišao odavde. Boga mi. Još nisam skonto. Još nemam neke tipke ni da vidim, ni da nemam pojma o čemu, šta se radi. Viš ovo. Oj, ovaj me pitao šta je ono. Ja mislim da je B sa motorom. Okej. Ej, pa on još nije došao, ja nisam vidio poruke. Aj, dobro, ne veze, to nam ne igra ulogu. 3,5 milje. Jevo te, pa hoćete ljudi pokupit veš. Jevo ga, država ga, evo, pa jel ja moram sve. Pa jel ja moram ići sve? Ta mašina, dobro. I sad ćemo mi lagano, znači laganim tempom krenut, vidiš, ovako prema vamo. To prebacujemo. Nije to bitno sad kako će to tu stojat, nego idemo mi ovo prebaciti sve vamo. Bitno mi je samo da ovdje lijepo sad bacimo. Ajmo ti.
Sad dok imam vremena, znaš, ovi vam nešto drugo rade, pa vidiš, sam sad ovo pipnuo. Dobro, morao sam svejedno da krenem ovako tu. Imam osjećaj da će biti brže sad kad ovo napravim. Jer oni hoće i brze mašine da koriste prvo prije nego što uzme bijelu, znači, a bijela će mi biti sad rezervna ili ću ih prodat sve i uzeti crne, to će mi biti. Posle ovog kako se zove, kad ovu tam upgradeam da mi radi i patike i sve. Tako, sad su tu crne, sad ćemo morati sušilice. Ajmo i sušilice prebaciti. Sušnilice viče, što bliže vratima možda, ha? Šta vi mislite? Viš, ovo nije džaba napravljeno ovdje ovako. Gdje su sušnilice, evo ih. Daj mi te najjače, najbolje viče. Tako. Evo dalje. 4 milje. To je to, ja sam, ja mislim, sad napravio. Pazarisao sam. Napravio sam taj pazariće. Ovako. Viš sad ovo. Ovo ne mora više Tito ovdje u gostu ovako. Bude zeleno i... Ali ne mreš ga vidi, ne mreš ga zaokrenuti tako kako ti... Samo sekunda mi treba, znači da ulegne ovdje. Vidi. Neće. Morat će tu staviti, ovo ću sad odnijeti. Ovako. Ovo ću ja sve i prodat, ba. Ove ću ja sve i prodat, ove bijeli, šta će mi, to je sve staro. To je sve viće stari modeli. Ali što mi nije uleglo tamo uza zid? Dobro, ovo je drugi model, malo ove... Dobro, prodat odmah. Da im koliko će dobiti. 5 maraka, dobro je. Dobro je, boga mi, 5 maraka za sušilicu, to je top. To ne more biti bolje. Vić. Evo tebe dove. Ovako. I tebe dove. Sad ja mislim da bi ovo trebalo biti... Da bi mi trebali za brže da radimo, jer... Imam osjećaj da je... Ima li još ovih sušilica? Ne, ima mašina ovdje. Da, evo da prodam. Sve ovo staro, pa ćemo početi nove naručivati. 5 maraka. I što da ja završi dan, ona je sve ovo upakovala. Ajmo sad ono je dat zadatak. Dobro. Od prvog da njoj dam tamo. Neću ni plat račune i čo da... Ovo je dat 5000. Zašto ne mogu? Handle shoes 5000, što ne da? Ovo da. Možda mora ovo biti na full. Izgleda nije to, nego moram
Moramo i ovaj printer upgrade nije, pa on je na maksimum. Ne da mi da tamo džava potroši pare. Džava sam potrošio pare sad na nju. Ali izgleda moće ona to. Ima neko za tepi da ima, fali nama šta. Fali nama šta. Ne, ništa, ali sam se zafrkao ja na... Kak se zove ono... Imam li ovdje šta? Ne. Sve smo čali, ovo 400. Dobro. A kad idemo na ovo? Autopay, da, restock new label, ovo treba isključiti. To je trebalo isključiti. Ima nam neko na tepihu. Dobro. Nisam cijene gledao. 4,2. Okej, halo? Ja? Da? Brown i krava, dobro. Ima krava viče ispred. Jeste ovaj do sada. Ajde voz. Tu. Tako. Ima neko za cipele. Crne. To. Sad, jel i dalje lete tam, ne lete, evo tu su sve, vidiš. Sve im je puno, a ništa sad ne prebacuju, vidiš. Tako. To tu. Vidiš, sad oni čekaju. Joj, zamajte sam se zafrkao, ona je džaba. Vomiter je u blizini, hoće da povraća. Kaj neđe hoće da povraća ovdje neće viće. Da ima gdje, evo je. Ovdje nećeš. 160 majci smo napravili. Pet smo ovih, dobro. Evo uzet ću ja, hajde ne moraš ti. Ne moraš ti ići. Imao šta prazno ljudi, pa ide. Ej, pa sve zauzeti, ide. Bože dragi. Nešto ovdje ne ide kako treba. Nešto mi se dešava. Koliko brzo ona završi sad majicu. Nije to puno, ali hajde. Znam šta ću sad uraditi. Ovo ćemo pokupiti i baciti. To ćemo pokupiti i baciti.
Ovo ćemo tu metnuti. Ovo ćemo uzeti. Ovo ide tu. Tako. Tako. Ne znam, nešto sam zeznija, skroz sam nešto zeznija. Više onih torbi nema nikako. A ne to. Torbi. Tako. Sad ću na to izložiti tamo. Mislim, trebala bi. Tako. Tako. Milja i pu. Ne, ovdje je sad ljudi haos kod mene. Haos. Zašto ne mogu ovu sad upgradeovati? Ne razumijem, ali eto. Smo mi ovdje sve otključali, jesmo, jel da? Nismo, edo. New coin laundry room. Player will receive a new room for the coin laundry. Wow. 6000, pa kako ovo nisam vidio? Novu prostoriju za coin laundry. Ja. Tako. Fali mi nešto mi fali, pa. A ne znam šta. Veš mašina, ne znam, ima. Dosta ih imamo ovdje, vidi. I puno je sušilica zauzetih, vidiš. Što bi već trebalo da ide ovdje na stalaž, da se suši, ali eto. Bijele. Imam za tepih neko. Evo sad za tepih. Da završimo. Kad ću ovdje moći zaposliti koga? Kad ovdje idu pare za tepih da mi čovjek radi? A? Šta vi mislite? Kad ide tu? Upgradeovat ništa, nego mi treba clean carpet. Eto ga. Wow. Eto ga, već je tu. Ništa, sad kad bude došao neko za tepih. Ima čovjek. Čekaj, hoće li ova sklon? Neće. Čekaj sam da ove patike da prebaci. Gdje je ovaj za tepih? Gdje je za tepih da ima? Šta smo sad napravili? A evo ga. Baš me zanima kako će on to čistiti. Bravo. Sad trebam uzeti Sprite na brzinu. Gdje je Sprite? Gdje? Ja, i ona dopuni sad ovo, vidimo sad. O, neće. Eno onaj pereta. Sprite, jel' ovo? Jest. To. Tako drži od sad to. Tako drži od sad to. A što je sa... Nemamo više ovih zaplikancija ovdje. Viš rankovi to, zebate, taskovi. Pa imamo sam viš. Imamo sam imamo. Complete, sve je complete. Opravo je tepih, ja nisam vidio. Nema veze, to samo da ja vidim sad 6000 mi treba da dobijem još jedan prostor ekstra za ovo, znači da probijemo još tamo dalje izgleda.
Vidiš, ovdje može još jedna mašina stati. A ja to nisam viče skužija. Mašina je broken. A vidite li ovo? Imaju sad nove Coin Masteri vide. Za 600 maraka. Ostaćemo mi na ovim još, nismo mi još baš viče. Nismo još onaj... Kaj neki baš milioneri nešto da smo razvili viče McDonald's do kraja. Ovo nam je tek prva radnja pa ćemo vidjeti viče kako ćemo dalje. Ma mogu znam s vami puno, gledaj ovo. Vidi ovo. Dođeš ovdje, samo pokupiš ovako. I pobacaš. Ali najgore, vidi ovo. Najgore što nemaju opcije da pokupe više, znaš. Oni po jedno kupe. To je možda jedna mana ove igrice, što ne mogu ko ja ovako ove... Kontaš. Dole punit slotove kao. Šta nam fali ovdje? Ovo bijeli kanistera nam fali. Znaš kako, vrate, ja moram otići ovdje. Ovako uzeti. Ovo. I ovo. I sad nek ona to tamo sve posloži i to je to. Tako 2,5 milje imamo. Ovi su svi izašli, znači faktički možemo zatvoriti. Ali nećemo još. Hoćemo da vidimo. Jel ovaj, dobro, ovaj završio svoje. Evo vidite šta smo njoj nabacali ovdje i ona to vamo nosi. Izgura, ona to izgura. Ali ja ću njoj pomoći. Ubaciti. Ova nikad više nije dobila svoje patike. Izvini, ja se zado. Ja se viče zado vam. Tu. Evo uskoro zatvaramo. Šta rekao smo? Cilj nam je sad ovo 6 milja savrata. Da se proširimo malo, ne znam, to sam mislio, jel? U tom tam dijelu, u ovom vamo dijelu da se proširim, vidiš? Još tamo. Crne su sve za sada. Ima 1, 2, ove ćemo morat ćemo ove pobacat pa uzeti crne i ovdje poredat nekad. Uglavnom većina nam je crnih. Šta ovo sjaji, evo stilio. Ona reda, ja ću počet novi dan. Da imali smo tu šta otključa, ali nismo. Tako. Ajmo. 400, tamam još ovaj dan. Imamo new task. Eno ga gore. Sir 15 coin laundry customers. Dobro. Vaš 17 laundries. Sell. Prodaj viče 25 ovih kola Pepsija za jebanci. Ajde imamo li Pepsija da složimo? Ne. Ovo su maramice. Ovo nam je kola. Čekaj da uzmem ja ovo sve. Pa da ja to pomognem njoj će složiti. Ovako. Jer ona ide ovo kola. Pa ne treba ovdje ništa spraviti. To ovdje samo faktički voda i ovo. I džaba sam pokupio i ne znam ja. Džaba joj se miješam u kosu. Ništa, ostavit ću ja to ovdje. Ovdje i ovdje. Evo nam
Oj, Toni. Evo nam ove još jedne. Ovo sam samo htio, ovu sam mašinu kupio jer sam htio da ovo napravim, vidiš. Ovako da je ubacimo iza ove. To ne bi trebao biti problem. Ovako vidiš. Da se one u dijelu ovako. I onda ovako cijeli red dole. Cijeli ovako red puknut. To sam mislio. Što nam je ovo? Ovo nam je za odijela mašina. Znači ona pere samo odijela. I to me zanima baš hoće li ikad ko doći oprat odijelo na ovo, vidiš. Dobro. Ona to dopunjava. Dok ona to dopunjava, mi ćemo otvoriti možda, a? Stvar ne, cijene treba provjeriti. Treba kupiti Pepsi. Kupit ćemo Pepsi, samo sekunda. Kupimo ovo, ovo i ovo. Bum, bam, baf. Ovo i ovo. Bum, baf, jam. Tako. Samo da ja to na brzinu Pepsije i cijene provjerim i... Aha, evo ga. Nije ovo Sprite. Nije zar da je složila već vamo Pepsi. Jeste ovo je gore. I izložila ga već. Jel? Bravo to. Najvažnija si. 8,4. Cak. 7,2. Sad kad meni treba da prodajem 3, 2, kad trebam da prodam 25 komada, on meni ovdje uzeo cijene, digao na 7, na 8, na 5, 26, 4, 5, ovo je super. Sad začas da vidimo ovamo. Ovo nam je 2,4, ovo nije nikad bila volka cijena ovog. 3,3. 2,1. Ništa, začas ćemo, sad imamo vremena, ona nam radi ostale poslove, tako da mi samo trebamo cijene da ispravimo i to je to. 2,70, to je top. Ovdje smo na 3 i ovdje smo na 2,70, dobro. Ajmo otvoriti i uzeti još te 2 milje. I uzeti te 2 milje, evo Batman ide prvi da pere veš, pa ljudi, u ovom gradu ljudi samo čekaju kad će otvoriti da dođu prat veš. Pa vi vidite sad. I nije mi jasno što ono ne mogu dati 5000 tam da upgradeujemo ono. Eno neko uzima tepih da pere. Čujemo. Dobro, i on ga brzo onaj opere. Dobro, hajmo tebi se javiti. 2 basketa može. Za 9,5 može. Mrtvodviće drvo. I sivi krov. Mrtvo drvo i sivi krov. Ako bude zvao da nađe lokaciju. Aj, čao. 400, imamo majicu tamo za printat. Ajde, ove ću ponijeti usput vam, pošto obilazim. Please, empty, aha. Ovako. Što je ona dopunjavala? Ovo je sad život, sad za majicu dobijem 30 maraka. Jel ova radi, a šta? Slaže, uzima vodu, dobro je. Operi 17, dobro, to sam skoro završio. Dobro, ovo neće biti težak. Teška stvar sad. Sad ja jedino na obući moram biti. To mi je jedini zadatak na obući i na kompjuteru, to da to dočekujem, perem i tako te stvari. Koliko ona ima? Još 6. Dobro, to je top.
Pardon. Ima neko za tepi, hajde vidimo sad. Evo viš. Top. Lagano uzme pare, vrate, ovaj mali radi ko zvijer. Još ga nisam ni sekunde upgradeovo. Šta je ovaj Serve Baxo Customer? Ja ne znam šta ovaj radi. Only can upgrade card to max upgrade. To ne razumijem. Ovo je restock, ona mora još ići. I ovaj može ići, šta on, pare tepihe. Ova ne može, ali ne mogu ni ovo završiti, special upgrade da mi radi. A, treba mi 50, pa zar nisam 50 na obući već uslužio, Bog. Da li to moguće? Pa i nisam, da vas da kasnim ovo. Možda je ovo 50 i sad. To ćemo sad baš da vidimo. Na obući, možda je on 50 i zato ne moramo ono aktivirati. Graffiti vandal, dođi babi vama. Onda im Jesse s koje ćeš strane doći, aha, nego dozdo ide. Ajde voz. Da ima ovog za patike vamo, možda je on 50 i pa zato da ga začas odradimo. Nije, jer pisalo bi, ja mislim, ajde izvadi to, gdje taj komad odjeći. Koliko teško uzeti i baciti. Ovo niko neće, jest uzeli. Ovo ljudi gužve, šta je ovo? Pa ljudi, ja ću morati još mašina uzeti. I sušilica i svega. Viš to. Još što igramo u igricu pa... Pa ne, ja majstor sam, znači... Šta ovo i gledaj? Čeka frajer da ona kupi da on dođe na red. Tolika mi je gužva, eto. Viš, mašina je broken. Idemo da je popravimo. I jednim udarcem vidiš, odmah je popravimo. Imamo tepišček. Ajme, uzmi tu stoju, lagano, tako, to, druže moj. Aha, ova dopunjava to što treba. Ima svega. Ima svega, ali da ne bi nestalo, znaš. Da ne bi nestalo, idemo svega po 5 dodat. Viš. Kad ima viče, kad nema. Tako, 250 maraka nam je sve ovo što kupimo. 5500, eto, tamam ćemo ono proširiti prostor. Taman ćemo proširiti onaj prostor za 6. Da evo. Dobro, ovo ćemo tu metnuti, ja jesam je zatrpao. Ona najviše radi, druže. Nju ćemo sljedeću, znači, baš ćemo nju sljedeću, znači, upgradeat. Samo da proširimo ovaj objekat ovdje, ali šta ću nju upgradeat kad ovaj moram? Zafrkao sam se, ajmo ovo 6000 da proširimo. Ajde da vidimo šta smo sad proširili. U širinu smo se dobili. Vidi ovo. Oj, mama. Ja će ovo biti sad dobro vamo kad... To. Sad bi ja riješio se ovih bijelih mašina starih. I sve uzeo crne, boga mi. Imamo za cipele nekog patike. Bijele, tu i ovo tu. Boga mi, sad bi ja ono tam sve
prodao. O, vidi ovo. Neko je ovo radio. Neko je to radio i odijelo pravo. Neko je upravo odijelo. Viš ovo. I ovo je neko odradio. Kako i neće, brate, ništa da se pomjeri. Dobro, daj da ovog za patike riješi. Dobro. Sad smo se proširili, sad da vidim ja otkle da počnem. Daj, ali... Čekaj da ispraznim ovi, da ne bi vidio nauze. Haj viš ne. To će ono prije otvaranja, će to vidjeti šta sve trebam napraviti da napravim taj prostor. Treba će nam ići mnogo para. Boga mi, treba i ona ovo da raskrči, da bi ja to mogu sve ponaručivat. Task smo završili, ljudi. Lime reward, $7, $6, $10. Onda patike su završile sigurno. Tako, koliko je? Bakišna marka. I još nešto, šta je ovo? Dobro. Dobro, napuštaju, lagano napuštaju, da vidimo tu šta se dešava. I ovi napuštaju. Da vidimo šta sad. Morat ćemo nekako nešto. Aha, sad oni izlaze više. Mi napravimo ovdje prolaz. I ovo roknemo van sve na ovu stranu. Ovako. Tako. Tebe idemo odmah do ove. Tako. Čeo idemo do ove. Ovdje. Tako. Ajmo tebe do... Joj. Ovo treba živata. Ne, to mene nervira kad ono nije u liniju, kad nije. Znaš, to je ono najveći problem. Vidi. Ja. Ali bit će to iće, dobro. Samo da mi to... Aj, mama viče. Pojde mi živce ovo. Dobro, to ćemo otprilike tako nekako puknuti cijeli zid okolo sve. I onda idemo redovi ovdje, biznis znači, ljudi, firma. Velika firma će to biti. Tako. To će da bude velika firma, firmetina. Jel ova šta sredila nije još? Dobro. Veliko. Znači da sumiramo, ljudi, što smo napravili? Zaposlili smo novih radnika, znači sad nas je za jedan više. Ima jedan momak koji radi samo tepihe. Mnogo brz momak. Ova djevojka radi, znači mašina. Ova meni mogla biti, kad je žena ovdje. Gdje je ona? Tu, gdje? Evo je. Ovo mogla biti u mene moja žena viče. Ili djevojka. Jer jedino ona radi u štiplicama, vidi. Znači da je nešto i ona ovdje autoritet neki, znaš. Neka je nek radi. Tako, i ja radim po čitav dan viče. Pa ja, šta se...
Kaj, sad se oni tam smiju. Tako je. Radimo oba dvoje. Jel' tako? Recite mi šta kažete za novi objekat i za ovo što ćemo ove pobacat sve mašine i nove tamo nabaviti. To moglo biti to, ljudi, za ovu epizodu. Hvala vam na gledanju, znači hvala vam od srca. Da pratite serijal i veliki pozdrav za najvećeg najjačeg suportera što se tiče ovog serijala je Almer. Kaj je Šišić. On forsira u igricu da se znači puša na maks. A i ja i volim, tako da ima vas još, nije samo on, ali evo, on se javlja svaki put u komentaru. Javite se i vi, eto, pa ćemo i vas prozvati na jednom videu. Javite se slobodno, hvala vam znači na gledanju, udarite like, subscribe-ajte se ako niste i vidimo se u sljedećoj epizodi.